EKG predstavlja električni zapis rada srca. Kardiolog analizom snimljenog grafikona može da dijagnostikuje bolesti i nepravilnosti u radu srca. Na isti način mogu da se snimaju električne aktivnosti rada sistema paljenja. Na osnovu snimljenih signala utvrđuje se stanje sistema i rad njegovih elemenata. U ovoj lekciji saznaćete sve o signalima paljenja, kako se snimaju, analiziraju i kako se otkrivaju nepravilnosti na osnovu snimljenog grafikona. Naučite da čitate signale i postanite doktor za sisteme paljenja na vozilima. Signali sistema paljenja. 5. lekcija. Sistem paljenja zasniva se na transferu električne energije od akumulatora do svećice. Prenos i pretvaranje energije obavlja se prema tačno utvrđenom šablonu koji se ponavlja nakon svake varnice. Tako, stanje sistema paljenja možemo da utvrdimo posmatranjem određenih električnih parametara kao što su primarni napon, sekundarni napon i struja primara. Snimljeni signali nam daju uvid u ispravnost sistema paljenja i njegovih delova. Bilo koja nepravilnost u radu dovodi do poremećaja u transferu električne energije koja se evidentira na snimljenom grafikonu. Sada da vidimo kako se ponašaju električni parametri tokom rada sistema paljenja. Za razumevanje procesa prenosa električne energije potrebno je da znamo princip rada sistema i njegovih komponenata. Analizirat ćemo svaku sekvencu rada paljenja i ponašanje napona primara, napona sekundara i struje primara. Napon primara meri se između priključka primarnog namotaja bobine 15 i mase. Napon sekundara meri se na visokonaponskom vodu od bobine do razvodnika, a struja primara meri se na primarnom vodu od startnog prekidača do primarnog priključka bobine 15. Pri otvorenom prekidaču paljenja primarni strujni krug je u prekidu i nema primarne struje. Napon primara između izvoda primara 15 i mase je na potencijalu izvora napajanja akumulatora 12 V. Pošto nema promene napona na primaru, na krajevima sekundarnih namotaja napon je jednak nuli. U trenutku zatvaranja prekidača paljenja zatvara se primarni strujni krug od akumulatora preko namotaja primara bobine i mase. Kroz primar bobine uspostavlja se primarna struja koja rezultuje nagomilavanje magnetne energije u telu bobine. Dok traje nagomilavanje, primarna struja raste. Kada magnetna energija dostigne svoj maksimum i struja primara dostiže svoju maksimalnu vrednost. Ove vrednosti zavise od konstrukcije bobine, to jest od otpornosti namotaja primara. Kada je prekidač paljenja zatvoren, napon primara je jednak padu napona primara bobine i približno je 0 V. Zbog promenljive struje kroz primarne namotaje bobine u sekundarnim namotajima se indukuje negativni napon vrednosti oko 3 kV. Ovaj napon ne stiže do svećice jer je razvodna ruka daleko od izvoda na kapi. Kratko nakon pojave sekundarni napon se gubi i
pada na nulu. Kada breg čaure otvori prekidač paljenja, naglo se prekida primarna struja. Nagomilana magnetna energija ne može da ostane u namotajima primara, već teži da uspostavi prethodno stanje. Ona se preko kondenzatora paljenja troši na masu. To kretanje nagomilane energije stvara promjenu napona na krajevima primara i promenljivo magnetno polje u transformatoru, bobini. Promenljivo magnetno polje indukuje visokonaponski impuls u sekundaru. Stvoreni visoki napon se preko razvodnika odvodi do odgovarajuće svećice koja je na redu za paljenje. Između elektroda svećice visoki napon ionizuje smešu i dolazi do pojave varnice, probojni napon. Varnica traje sve dok se potpuno ne istroši stvorena energija. Nakon toga se gasi i napon na sekundaru pada na nulu. Kada je prekidač paljenja otvoren, primarna struja je jednaka nuli, a napon primara od početnih 300 volti pada na 40 volti. Traje dok postoji varnica, pa na 12 volti. Sekundarni napon prati primarni, ali ima mnogo veće vrednosti napona. Prvo se na kratko javi napon od 20 kV, koji padne na 5 kV, a zatim na nulu. Nakon pojave varnice kreće novi ciklus zatvaranja prekidača paljenja, gomilanje magnetne energije u bobini, a nakon prekida primarnog kola javlja se visokonaponski impuls koji stvara novu varnicu između elektroda svećice. Ovaj ciklus se stalno ponavlja dok motor radi. Kod četvorocilindričnog motora 4 puta se uspostavi i prekine primarno strujno kolo i stvore se 4 visokonaponska impulsa, odnosno varnice u toku jednog ciklusa rada motora. Jedan ciklus rada podrazumeva jedan obrtaj bregaste motora i da svaki cilindar ostvari po jedno paljenje smeše. Sada možemo zasebno da analiziramo delove snimljenih signala napona primara, napona sekundara i struje primara. Snimljeni signal napona primara predstavlja grafički prikaz dešavanja na primaru bobine tokom transfera električne energije od akumulatora do svećice i stvaranja varnice. Ovaj grafikon signala je primjer ispravnog rada sistema paljenja i postoje nekoliko oblasti koje treba analizirati. Kada se uspostavi protok primarne struje, namotaj primara bobine u spoju sa masom, pa je napon primara približno jednak nuli. Vreme trajanja primarne struje zavisi od zazora prekidača paljenja i broja obrtaja motora. U trenutku prekida primarne struje javlja se naponski impuls čija je vrednost veća od 200 volti i naziva se napon indukcije. Napon indukcije je produkt magnetne indukcije i nastaje kao posljedica naglog prekida primarne struje i magnetnog polja u namotajima primara. Vrednost napona indukcije se kreće između 150 i 350 volti. Nakon kratkotrajne pojave napona indukcije, napon pada na oko 45 volti i ima konstantnu vrednost u određenom vremenskom intervalu. Ova horizontalna naponska linija predstavlja vreme paljenja, odnosno trajanje varnice. Na ovom primjeru vreme trajanja varnice je oko 1 milisekunde. Nakon horizontalnog dela grafika nailazi period oscilovanja namotaja. Oscilovanje je posljedica potpunog pražnjenja nagomilane magnetne energije u bobini
i pada napona na 12 V. Na grafiku treba da postoji 4 do 5 oscilacija gornjih i donjih. Nepostojanje oscilacija nam ukazuje da je potrebno zameniti bobinu zbog neispravnosti. Grafikon signala napona sekundara predstavlja prikaz dešavanja promjene napona na krajevima sekundarnih namotaja bobine. Izgled signala prati dešavanja u primaru bobine, samo ima mnogostruko veće vrednosti napona. Ovo je visokonaponski impuls sistema paljenja koji može da stvori varnicu na elektrodama svećice i da inicira paljenje smeše u cilindru motora. Grafikon prikazuje ispravan signal napona sekundara. Na slici možemo da definišemo 3 vremenske oblasti na osnovu dešavanja u sistemu paljenja. Uspostavljanje i trajanje primarne struje, vreme trajanja varnice i vreme smirivanja paljenja, oscilovanje namotaja. Zatim, možemo da definišemo nekoliko ključnih tačaka i oblasti koji detaljnije opisuju proces rada sistema paljenja. Ovo je trenutak uspostavljanja primarne struje nakon zatvaranja prekidača paljenja i predstavlja početak nagomilavanja magnetne energije u bobini. Izaziva manji indukovani napon u sekundaru i javljaju se manje oscilacije signala. Taj napon ne može da se prenese sa ruke na izlazni priključak na kapi, jer se razvodna ruka u tom trenutku nalazi između 2 priključka i preveliki je zazor da bi se prenela ova energija do svećice. Na izlazu iz razvodnika ovaj deo signala je jednak nuli. Dok teče primarna struja, u bobini se nagomilala maksimalna magnetna energija koja čeka prekid primarne struje. Ovo je trenutak prekida primarne struje. U trenutku prekida primarne struje nagomilana magnetna energija u bobini kreće ka masi, uzrokujući jak visokonaponski impuls potreban za pojavu varnice na svećici. Veličina napona zavisi od zazora elektroda svećice, pritiska u cilindru i sastava smeše. Veličina napona je napon paljenja, odnosno napon indukcije. Napon održavanja varnice zavisi od preostale količine magnetne energije u bobini nakon pojave varnice. U mnogome zavisi od veličine zazora između elektroda svećice. Ako je veliki zazor, veći deo energije se utroši na ionizovanje smeše između elektroda za pojavu varnice i malo energije ostaje za trajanje. Znači, preostala energija se koristi za paljenje smeše i predstavlja vreme trajanja varnice. Kada se istroši sva nagomilana energija u bobini, dolazi do postepenog gašenja varnice u obliku više oscilacija. Nakon gašenja, vrednost sekundarnog napona je nula i čeka se novi ciklus koji počinje uspostavljanjem primarne struje i gomilanjem magnetne energije u bobini. Grafik struje primara ima jednostavniji oblik i mogu da se definišu 2 vremenske oblasti, kada je primarno kolo u prekidu i kada teče primarna struja. Horizontalna linija koja je jednaka nuli predstavlja period prekida primarne struje. Deo grafika je vreme trajanja primarne struje. Dok se gomila magnetna energija u bobini, struja raste. Kada se energija potpuno nagomila, struja primara dostiže svoj maksimum i traje sve dok se ne prekine primarno strujno kolo. Sa grafika se vidi da je potrebno nešto više od 3 milisekunde
da bi se nagomilala magnetna energija do maksimuma. Također, trajanje primarne struje u ovom slučaju je oko 9 milisekundi. Za snimanje signala paljenja koristi se specijalno prilagođeni osciloskop poznatiji kao motor tester. Grafikon snimljenog signala prikazuje se na monitoru kao vremenski promjenljiva veličina. Snimanje se obavlja pomoću odgovarajućih sondi, dok motor tester obrađuje dobijene podatke i priprema za prikaz u obliku grafika. Neki osciloskopi preporučuju da se pre merenja povežu na akumulator koji je izvor napajanja sistema paljenja. Na taj način osciloskop je na potencijalu mernog mesta da bi se izbegle smetnje tokom merenja. Za merenje primarnog napona koriste se obične merne pipete. Jedna pipeta se povezuje na priključak 15 primara bobine, a druga na masu. Pre nego što se snimljeni signal uvede u motor tester, mora da prođe kroz oslabljivač, jer su pikovi napona primara veoma visoki i do 350 V i mogu da oštete merni uređaj. Snimanje signala sekundarnog napona obavlja se pomoću kapacitivne sonde koja obuhvata visokonaponski kabel od bobine do središnjeg priključka razvodnika paljenja. Kroz taj kabel prolaze svi visokonaponski impulsi paljenja za sve cilindre, pa će tako biti snimljena povorka signala. Da bismo znali, odnosno da bi nam motor tester prikazao koji je snimljeni impuls od kog cilindra, potrebno je povezati induktivna trigger klešta na visokonaponski kabel prvog cilindra. Unošenjem podatka za redoslijed paljenja, na primjer 1, 3, 4, 2, dobit ćemo numerisani prikaz broja cilindra u povorci snimljenih visokonaponskih signala ili možemo zahtevati prikaz za određeni cilindar. Za merenje primarne struje koriste se strujna klešta. Klešta obuhvataju vod ispred priključka 15 na bobini. Prolaskom primarne struje kroz provodnik stvara se magnetno polje oko provodnika koje deluje na strujna klešta. Kako se menja jačina struje kroz provodnik, tako se menja jačina magnetnog polja, te motor tester dobija signal sa strujna klešta koji verno prikazuje struju primara tokom vremena. Svaka neispravnost u radu sistema paljenja dovodi do poremećaja u transferu energije i može da se evidentira na snimljenom grafikonu. Odstupanje grafikona od izgleda signala ispravnog sistema paljenja ukazuje na vrstu greške i na moguću neispravnost. U narednim primjerima snimljenih signala napona sekundara vidjet ćemo kakva su moguća odstupanja i u izgledu signala i koje su moguće neispravnosti koje dovode do takvog grafikona. Na prvoj slici imamo pravilan izgled signala, ispravan sistem paljenja. Naponi paljenja za sve cilindre treba da imaju približno istu vrednost, a razlika ne sme biti veća od 2 kV. Na drugoj slici vidimo da se na svakom cilindru javlja impuls pre pojave napona paljenja. Uzrok takve nepravilnosti je pojava prelaznog otpora na kondenzatoru paljenja
između razvodnika i kondenzatora ili kondenzatora i mase. Ako se na jednom cilindru pojavljuje visoka i gusta oscilujuća amplituda, to je posljedica slabe izolacije dela visokonaponskog kabla od razvodnika ka cilindru, kabl ili svećica. Na narednom grafikonu se vidi da visokonaponski signal jednog cilindra ima manji vrh napona paljenja, što je znak da je u kolu paljenja tog cilindra oslabela izolacija visokonaponskog kabla od razvodne kape do svećice ili na samoj svećici. Ako su prljavi visokonaponski kabl i svećica, visokonaponski impuls će skrenuti preko kabla na masu, tada se potpuno gubi napon indukcije, a linija trajanja varnice je podignuta i nagnuta pod određenim uglom. Kada je linija trajanja varnice nagnuta za svaki cilindar, to ukazuje na bitan porast otpornosti zaštitnog otpornika na razvodnoj ruci ili je povećan prelazni otpor na kablu između bobine i razvodnika. Međutim, ako je ovakav signal samo na jednom cilindru, onda se javio prelazni otpor na kapi svećice ili u visokonaponskom kablu između razvodnika i svećice tog cilindra. Na sljedećoj slici vidimo da zaprljana svećica prouzrokuje zadebljanu liniju trajanja varnice zbog gustih malih oscilacija. Zbog slabe izolacije kondenzatora dolazi do delimičnog spoja sa masom, pa u delu signala oscilovanja namotaja imamo manji broj oscilacija. Kada je kratak spoj u namotajima primara bobine, međuspoj, na oscilogramu signala paljenja nedostaju oscilacije namotaja i u delu početka uspostavljanja primarne struje. Deo signala oscilovanje namotaja je potpuno ravan i skraćeno vreme nagomilavanja magnetne energije u telu bobine. Ovakav oscilogram je posljedica prekida sekundarnih namotaja bobine. Ako kontakti prekidača paljenja odskaču prilikom zatvaranja, uspostavljanja primarne struje, u delu signala koji prikazuje taj period postaje više jakih oštrih oscilacija prekida. Kada su oštećene površine kontakata prekidača paljenja u delu faze uspostavljanja primarne struje, javljaju se signali prekida i nagomilavanje magnetne energije kasnije. Nagnuta i nemirna linija trajanja varnice sa malim oscilacijama kao i skokovita početna tačka napona održavanja varnice je znak veoma začađene i zauljene svećice. U ovoj lekciji saznali ste sve o signalima sistema paljenja, kako se snimaju, analiziraju i utvrđuje neispravnost na osnovu izgleda grafikona. Ako posjedujete motor tester, možete lako i brzo da proverite i pronađete kvar na sistemu paljenja. Bez alata nema zanata, ali je potrebno i znanje kako bi se efikasno koristio.